što mislim da je većina ljudi gledala tada, su bili kao prvo Pokemoni, jer su apsolutno zavladali cijelim svijetom i ja mislim da je to, u toj eri je to bio najjači anime po tome do koliko ljudi je došlo. Kužiš me? I mislim da je to najviše uložen novac od svih nas ko klinci, one kartice kad je to došlo, to je bilo strašno. To. Da, znači branding je full jak na te karte, ekipa masu para trošila, kartala. Sjećaš se ono kokanje se zvalo, ono... Ne pričat neću, izgubio sam, znači imao sam tu, baš ti dečki mi na trening dolaze, oni su bili kraljevi kokanja. Znači, stari moji, oni su... Ajde za nekog ko nikad nije čuo za to, možda ko je iz ovih mlađih generacija, da objasni šta je to kokanje. Da, kokanje, znači daš svoje kartice koje imaš, u biti ko da se kockaš s nekim. Ti staviš svoju hrpicu, on svoju, ili odebrane te neke karte koje hoćeš i onda ovak lijepo ruke staviš, iznad njih udariš i moraš okrenuti sve kartice. Kad se okrenu, on ih uzima ko pobjednik. Ali su znali lagati, varat, lizat ruke, pljuvat, onda lijepiti pa okretati. Bilo je svakakih podlih poteza. Je. Ili kako se zvala ona, gradska. Gradska. Hrpom ovak karta, neko ti pljusne dolje, sve pada, odjednom lešinari sa svih strana dođu, pokupe sve, ti nemaš ništa i doma suze, ko je uzeo njih 50. Da, i vjerojatno nijednu više od tih karata ne dobiš. Ja se sjećam da sam jednom tak htio, actually, za ozbiljno igrat s nekime ko si onak složio dobar dek, jer znao sam da nije neki idiot, znaš ono da ćemo vjerojatno, ako ćemo baciti game, da će nam biti interesantno i frajer nije htio igrat, nek je samo pričao o kartama koje ima, kužiš, zato što ga je bilo strah te gradske, jer su to njegovom burazu napravili. I neko je cijeli dek od buraza maznuo, a ovaj je to vidio bio. I onda karte ne nosi iz kuće van, ima ih zavezane, onako poslagane, i čovjek se uopće bojao, ikome pokazat kartu. Ali ja sam ti takav bio isto kolekcionar, ja sam ti volio, ima sam ti onaj dek, ne dek, kako se zove, album. Da. Sve složeno, lijepe, zlatne te holo kartice. To i Yu-Gi-Oh! Znači to dvoje, to Yu-Gi-Oh! Sam stari moj, koliko novaca na to otišlo, bože dragi, to neću ni zaboraviti neke scene što sam doma napravio, treba doći za klimu čovjek, ja onak, ne znam, vidim doma 500 kuna, uzem to a dolazi frajer izmontirati klimu, fali 5 glavi, stari, prebio me. Tako da, moram priznati da sam dosta nadrapao zbog tih Yu-Gi-Oh! Kartica i Pokemona. Sad smo malo pobjegli sad na te kartaške igre. Onda, spomenuli smo Yu-Gi-Oh! To je isto bio brutalan anime. I Yugi mi je ko kartaška igra puno bolja nego Pokemon. Meni je Yu-Gi-Oh! Možda najdraži, a mislim ja nisam igrao toliko kartaške koliko mi je zbog tog crtića koliko je bio dobar, zato mi je bila i kartaška igra. U biti crtić se radio, vrtila se tema, je bila kartaška igra. Da. Pokemon nije bila kartaška igra tema, nek su bili borba čudovišta mari. Tako da nije mi toliko bilo zanimljivo igrati s tim karticama, više mi ih je bilo onako ko kolekcionar neki da ih skupim. Ali tipa Yu-Gi-Oh! Znaš, čovječ imaš karticu, znaš da ubije sve ove čudovišta, osjećaš se ko bog nek. Da. Blue Eyes White Dragon kad si imao, to je stari moj ko da imaš Isusa, Da li znaš da su zapravo jako puno tih karata i Pokemona i Yu-Gi-Oh! Dostigle ogromnu vrijednost, jer sad ove naše generacije koje su sad već ostarile pod navodnicima, sentimentala ih udara i kao, kad smo bili mladi smo igrali i ljudi su to počeli prodavati na eBayu, Amazonu i drugim mojim nekima i neke od njih su onak do bolesnih cifri došle. Sve znam, stari moj. To kad sam vidio, a mislim to vjerojatno nam sve prošlo kroz glavu, onak si misli, majku ti, koliko sam imao onih Charizarda koji nisu ajmo reći sad, mislim da ima onaj Shadowless, da on kao najskuplji, nisam siguran, jer tako što nema ispod cijenu nešto, i first edition mora biti, ali nema veze, ali smo imali one obične neke. Sada si ti računao da će za 30 godina to vrijediti toliko svotu, svi bi vozili Ferrarije. Ja sam uvjeren da neko ko sluša sad ovaj podcast je gledao i Pokemone i Yu-Gi-Oh! I vjerojatno na tavanu negdje ima album. Odličan tip, odite na tavan, nađite taj album, ukucajte u Google sve karte koje imate, ima vam stranica koja vam otprilike može izračunati koliko vam karta vrijedi. Ali da bi ju prodao fakat, moraš ju poslati na nekako testiranje. Na gredanje, da. Da, gredanje. Zapravo imam jednog dečka koji mi dolazi na trening, tako je sam ti rekao sada su bili kraljevi kokanja, on ti ima gredane karte. I vrede po par tisuća eura te njegove. Pokazivao mi je, znači doslovno ih je gredao bio, mislim da dobio je za jednu neku lošu ocjenu, pa je opet išao gredati, pa su mu dali bolju, ne znam na temelju čega, vjerojatno različiti likovi su to ocjenjivali.
Tako da, svašta gledaju, ono, znam da su neki likovi isto onak imali tipa bolju, super ocjenu, pa su išli opet provjeriti, pa su dobili slabiju ocjenu. Ali dobro. Gle. Da, provjerite, nikad ne znaš što imaš, kako zlato imaš gore. Evo, Filipe, Da, možda smo isplati se. nekome zaradili soma eura, onak. Iz ničega. Nek sam se sjeti, bar pošalje, bar neku siću za klopu neku. Bar da kavu plati, ajde, naći ćemo se negdje. Subscribe.